अहमद सोशल मीडिया थागनरक तोान तोान यूजर क्या नुब थोड़ी मैम पौदमजरमे थौबाल अथोपम अरोंग तुरेल ताखिब नुपा मचा एमडी आसादुला इसिंग माइबना थवाई याउदरब हक्चांग लौखत्पा ngमख्रे हाइनसु फोंदोकपिरे मैम हाइदिबिसगी मैम सफंग खतंग पिक्चर हापचरमगे यामनमक नुंगाइतब थौदो अमसु ओइदिबनि ngasi numida waram phongkiba tungan tungan ba manipuri se phongsing amasum thokiba thawdo wathok-sing digi maruoibi I pausing khongasaraga manipur top channel gi mekedi gi myam da thamjagi ahanbada ngasi phongkiba kanglepak ki maira news service na phongma maruoibi pausing hana myam lokhasar kana thamjagi manipur state ki thakti anti terrorism day gi thorom pangtokre bjp na lengak parak pa hokiba sahi manga asida manipur gi law and order gi phibam phagat pa ngamle chief minister law and order gi phibam aduki matik फतना लेरम मणिपुर से होकिबा बीजेपी न लेंगाक सेशन पैरक सही मंगा सिदा स्टेट असि तुंगान तुंगान सिक्योरिटी फोर्सिंग की अमत ओइना होटनमिनबदगी लमदम असि लॉ एंड ऑर्डर की फिबम फगतप ngamle हाइना चीफ मिनिस्टर ना फोंदोखरे वाफम सिंगसी अहान मणिपुर राइफल्स की बैंक्वेट हॉल पांगथोकपा एंटी टेररिज्म डे की थरम चीफ मिनिस्टर एन बेरेना फोंदोखिबनि कुमजा इंग्लिशिंग मगसमपन मौद्राग मथुगी मे कुनग मथुइदा तमिलनाडु की श्रीरुम्बुदुरदा सुसाइड बॉम्बर अमगी अटैक लेकिद्रब इंडिया की हान की प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी निंगसिंगदुना पांगथोकिब एंटी टेररिज्म डे की थरमदुदा चीफ मिनिस्टर बेरेना मखाताना फोंदोकिबदि सही कुंथ्राग मथुगी ममांग ngasiगी नुमिदसिदा इंडिया की हान की प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी बु तमथीब मियाता हातखिबदुबु यनिंगदब फोंदोक्तुना इंडिया की अमदि मलेम की मियामना टेररिज्म की मयक्ता लेखिबनि हाकि चीफ मिनिस्टरना मखाताना हाय ngasi पांगथोकलिबा थरमसि ममिंगतगी ओइना पांगथोकपा नाते टेररिस्ट की थवोंग अदु मालेम असिदगी मारू फौना मुथनबगी पन्नमदा पांगथोकपनि ngasiगी मणिपुर लॉ एंड ऑर्डर की फिबम फगलखली मियामनसु इरान की महुत सखतपा हाइबसिदा माय ओनसिलखली सिंगी मफमसिंग ngasi सखत थौरांग की थबक ngamlakliba लमदम असिदा लॉ एंड ऑर्डर की फिबम फगलखपदगिनि लमदम असि याइफब लमदम अमा ओहेनबदा इंगसिकपा तंगदु लैताब लमदम अमा ओहेननब होटनसि हाइना चीफ मिनिस्टर ना फोंदोखि ngasiगी थौरम अदुदा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की स्पीकर टेस सेत्रबता पावर मिनिस्टर टेस बिश्वजित ट्राइबल अफेयर्स एंड हिल्स मिनिस्टर लेटपाव हॉकिफ एमएलए सिंग अमदि लेंगा के मकोक थोंबा ऑफिशियल सिंगसु सरुक याखि हाइदि मकासा तरक पोइना तो पपाव मन हिंदी लोल द थोकलिबा सेंट्रल स्कीम पुनमकी ममिंग सिंग मणिपुर हंदोकनबा खानख्रे भारत की ओइना पाइखलिबा सको थोरांग मरी लेनना हिंदी लोल द ममिंग थोंदुना लेरिबि स्कीम सा मारोम हेनबसी मणिपुरी लोल द हंदोकनबा मणिपुर ह्यूमन राइट्स कमीशन ना डायरेक्टोरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस DIPR की कमिश्नर अमदि डायरेक्टर लोइनना मणिपुर लैंग्वेज डायरेक्टर खानख्रे मणिपुर ह्यूमन राइट कमीशन थांगमैबन लौरुंगपुर लेकायद लेबा एडवोकेट थोक्सम तोंदोन कौब मियोमना सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम सिंगी हिंदी दे थोलिबा ममिंग सिंग खुदम ओइना स्वास्थ्य भारत मिशन प्रधानमंत्री जलदान योजना अमसुम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानदान असिना सिंग स्कीम सिंग असिगी ममिंग मणिपुरी मियामना खंगदबा मरमना मणिपुरी लोल हंदोकपिनबा थारखिबा कंप्लेन अमंगसी कमीशन असि चेयरपर्सन खाइदे मनीना लखोतुना खनखि मदुदा कंप्लेनर टेस तोंदोन हिंदी लोल हाइबसि मणिपुरी मियामगी सादा मारफुरमदी खंगदबना मरम ओइरगा स्कीम सिंग असिगी ममिंग खंगम ngमद्रे मसिनि इंडिया की सिटीजन्स अमा ओइना सेंटना सको थोरांगी सथारिबा थबक सिंग असिगी ममिंग खंगजबगी हक अदु मंगहले थावोंग असि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मयोक्ता लेबा मरमना सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम पुनमकी हिंदी दे थोलिबा ममिंग सिंग असि मणिपुर हंदोखनबियो हाइना प्लेयर तौख्रि कमीशन असिदा पुखलगलिबा हिरम असिगी वरम तारब तुंगना कमीशन असिना हिंदी लोलबु इंडिया की नेशनल लैंग्वेज अमा ओइना इकाई खुमनाय हाइबग लोइनना हिंदी दे थोलिबा ममिंग सिंग असि वानथोक मणिपुरी सिंगना खंगजबगी हक अदु लೈ हाइना ऑब्जर्वेशन पीरदुना हिंदी दे थोलिबा ममिंग सिंग अदु मणिपुरी लोल हांदोनबा DIPR की कमिश्नर डायरेक्टर अमदि मणिपुरी लैंग्वेज डिपार्टमेंट की डायरेक्टर खंगनखिबनी हाइदि हेनसु पाउक्सना पलकली मखासा थरपोइना तो पावमना मिहुत सिंगना मसागी ओइजबना सोंथोक सोंसिन तौबसिना डेमोक्रेसी की मसक थियाले इबोबी मणिपुर मियामना सही मंगागी लेंगाक सेशन की थौदांग सिनदुना खनखिबा मियामगी मिहुत ओइरबसिंगना मसा मसागी ओइज ओइथकना मांग थारगा सोंथोक सोंसिन तौबसिना डेमोक्रेसी की फजरबा मसा असि फागी ताहले हाइना मणिपुर की हानगी चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबीना फोंदोखरे
वाफम असी इंडिया की प्राइम मिनिस्टर ओइरंबा राजीव गांधी लेखिदबगी कुंथ्रागा मथोई सुबा निंगसिंग कुमोन थोरमगा मरी लेना मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी MPCC की ऑफिस ता पांगथोप एंटी टेररिज्म डे की थोरमदा वा ngangladu ओ इबोबीना फोंदोखिबने थौराम अदुर MPCC की मकोक थोंब लुसिंबसिंग अमदि पार्टी की थौमी क्याना सरुक यादुना लेखिद्रबा राजीव गांधी की फोटो दा हाइकल लेख तमदुना मापुंग फाब इकाय खुमना बुतखि थौराम अदुगा मरी लेना ओ इबोबीना मखाताना फोंदोखिबदि कांग्रेस पार्टी इस नन वायोलेंस साउना थाजब थंबा मालेम की ओइना लैरिबा पॉलिटिकल पार्टी अमने टेररिस्ट की खुजिंग थौरांग मरम मोइरगा मनुंग मतम चादना लेखिद्रबा राजीव गांधी की मंगलान अमसु महांगना हिंगलिंगे पांथोक्लम थबक थौरमसिंग मपुंग फनबा हाइबसी कांग्रेस की थौमीसिंगी लेंब यादरबा थौदांगनि मांगना मखाताना हाइ मियामगी मिहुत ओइदिबसिंगना ओइज ओइथक खरगिदमक सोंथोक चुंगसिन तौरकबा कया थिंगदुना डेमोक्रेसी की फजबा सक्तंग नागनबगिदमक कांग्रेस पार्टी ना पार्लियामेंट तरासुब शेड्यूल पास तौरमखि लोइना नुपीसिंगमु मानबा था अमदा पुखनबगी पांडमदा ग्रासरूट लेवल की नुपीसिंगदे सादा कुंथ्रागी रिजर्वेशन पीनब राजीव गांधी की मियेंग कांग्रेस पार्टी ने थबक तो ओंथोरकी मधुमंगना लोकल बॉडी की मिखल सादा कुंथ्रादी नुपीसिंगदा शक्ति खुशिनना बाहोखिबने कारिगुंबा राजीव गांधी ने लैरंबा थोक्लबदी पार्लियामेंट अमसुम स्टेट असेंबली फावबदा सादा कुंथ्रा वुमेन्स रिजर्वेशन असी सतनरंबसु याय हैन ओइबोबिन मखातानासु फोंदोखि मखासा थरक पोइना तो पापाव मना खुलगी सिप खरा उनरगा पोपी थाबा मपुंग फाना मुथत पंगमगनी थाजदे मेघचंद्र मणिपुर की चीफ मिनिस्टर एन बिरेन वार ऑन ड्रग की खोंजंग चंगसिलिबनी हाइदुना मणिपुर की सिंगी लमद लैरिबा खुलगी सिप खरा उनरगा लमदमसिदगी पोपी थाबा मपुंग फाना मुथत पंगमगनी हाइबा थाजदे हौखिबसै खरादगी वार ऑन ड्रग की खोंजंग चंगसिलक्लिबसि पोपी थाबगी थबक्ति असुम हेंगलक्ली हाइना मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी MPCC की प्रेसिडेंट ओइरिबा MLA के मेघचंद्रना फोंदोखरे वाफमसिंग असि कांग्रेस बोना पांगथोकपा इंडिया की प्राइम मिनिस्टर ओइरंबा राजीव गांधी लेखिदबगी कुंथ्रागा मथोइ सुब निंगसिंग कुमोन थोरमगा मरी लेना पाउमिसिंगना हंगबो वाहंगी पाखुम पीरदुना MLA के मेघचंद्रना फोंदोखिबने माना मखाताना हाइ अखंग अहिसिंगदगी फंगबा रिपोर्ट की मतुंगनि स्टेट असिगी सयेसिगी बजेटगी पोपी थाबदगी फंगबा सेनफामना सरु अहुम हेली मसिना ताकपदी हौखिबा सई कयादगी पोपी थाबगी थबा असि अदुकी मतिक हेनगलक्ले ताकपनि मसिदा सिंगी सिप खरा उनरगा पोपी थाबा मुथतकनि हाइबसि थाजबगी वांगबदने हाकि लैंगाना पोपी पमी थारिबसिंगना मरु फंगना मुथतके हाइरबदी पुंग खरादा अदुमक लोइसिनबा ngamgani मरमदी पोपी पमी थारिबा मफमसिंग असि स्टेट असिगी ngamkhai manungda ngakhtani मसि लैंगाना तौगे यावना थबक पांगथोक्तबननि हौखिबसै क्यादगी लैंगाना वार ऑन ड्रग की खोंजंग हौग्रबसु सिंगी मफमसिंगदा पाक्सना पोपी पमी थाबगी सांग हेनगलकपा असिना खोंजंग असिगी वानथोक लैत्रे हाइनसु MLA मेघचंद्रना मखातानासु फोंदोखि हाइदि अतोप पावमदना कंज्यूमर अमन तौरप कंप्लेन केसिंग थामदगी हेना यैथोक्तनबा खंगनख्रे कंज्यूमर्स अमन कंप्लेन तौरप केसिंग थामदगी हेना यैथोक्तनबा ngarang इंडिया की गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर्स अफेयर्स ना लेबासी स्टेट अमसुम यूनियन टेरिटरी सिंगी चीफ सेक्रेटरी सिंगदा अयिब सिरोल थादुना खंगनख्रे कंज्यूमर सिंगी कंप्लेन अतेनबा मतम की मनुंग लोसिननबगिदमा डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर्स अफेयर्स की सेक्रेटरी रोहित कुमार सिंहाना ngarang नेशनल कमीशन की रजिस्ट्रार अमसुम प्रेसिडेंट स्टेट अमसुम डिस्ट्रिक्ट कमीशन सिंगदा पीखिबा सिरोल अदुदा फोंदोखिबा वाफमदी कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2019 दा पीरिबा मतम अदु ngaknabagidama atenba matamgi manungda consumer singi complaint lusinanabagidama mari lenaba casing matam hena yaithok loidabani karigumba complaint ama adjourn tawbana maram oiraga thani helabadi commissiona party eduda madugi mamal pinaba lepkadabani consumers commission singna consumer singda atenba matamgi manungda wayel piba ngamnabagidama sel sanghandana ba amasum pungning nuai hanba wafam thamgadabani complaint ama matam sangna lawba masung ngehak leitana matam yaithokpana consumers amagi phangpham thokpa hak adu phangandabada natana mahaki wakat adu tabidre haina lawhali maram aduna consumers commission singna matam sangna case yaithoktana ba thabo lokhatkadabani karigumba party amana adjournments anidigi hena haijarak madugidamak party aduna mamal pina ba haigadabani state amasum union territory singi chief secretary singyauna pihiba sirol aduna consumer singbo pungning thawatuna makoigi complaint adu e dakhil portal sangduna SMS natragan email gi khuthana complaint tawnaba thorang lokhatlu haina su palli haina pausna su phongdorakli
Makha satharaꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯆꯥꯎꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯄꯣꯠꯆꯩꯒꯤ ꯃꯃꯜ ꯍꯦꯟꯅ ꯌꯣꯟꯕꯤꯒꯅꯨ PPCM ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯟꯗꯛ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯆꯥꯎ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯀꯔꯕꯥꯔꯋꯥꯂꯥꯁꯤꯡꯅ ꯄꯣꯠꯆꯩꯒꯤ ꯃꯃꯜ ꯍꯦꯟꯅ ꯌꯣꯟꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯑꯦꯟड ꯄ꯭ꯔꯤꯖꯥꯔꯕꯦꯁꯟ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ PPCMꯒꯤ ꯀꯟꯚꯦꯅꯔ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯁꯤꯇꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯒꯤ ꯊꯧꯄꯨꯔꯤꯕ M ꯖꯌꯟꯇꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯇ ꯊꯧꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ PPCMꯅ ꯄꯔꯤꯡ ꯅꯥꯏꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯈꯣꯡꯖꯪꯗ ꯗꯨꯀꯥꯟꯗꯥꯔꯁꯤꯡꯅ ꯄꯣꯠꯆꯩ ꯃꯃꯜ ꯍꯦꯟꯅ ꯌꯣꯟꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟ ꯆꯨꯝꯅ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯐꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯔꯨꯝꯕ ꯁꯨꯅ ꯄꯣꯠ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯗ ꯄꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯗꯨꯀꯥꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯂꯤꯁ ꯊꯦꯠꯄ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯀꯌꯥ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯩꯊꯦꯜꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯄꯤꯕ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟꯁꯤꯡꯒꯥꯛꯅ ꯆꯠꯅꯕꯁꯨ ꯈꯪꯍꯟꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤ ꯃꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯏꯁꯥꯎꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯅꯪꯂꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯗꯨꯀꯥꯟꯗꯥꯔꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯀꯔꯕꯥꯔ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯄꯣꯠꯆꯩꯒꯤ ꯃꯃꯜ ꯍꯦꯟꯅ ꯌꯣꯟꯕꯤꯗꯅꯕꯁꯨ PPCMꯅ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯔꯛꯂꯤ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯍꯟꯗꯛ ꯅꯣꯡ ꯆꯨꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯅꯔ ꯂꯥꯏꯐ ꯂꯥꯏꯟ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯀꯌꯥ ꯐꯥꯎꯅꯗꯨꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅ ꯍꯤꯡꯕꯗ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯆꯪꯗꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯂꯦꯞꯇꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ ꯃꯗꯨꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯏꯁꯇꯣꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯆꯩꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯀꯔꯕꯥꯔꯋꯥꯂꯥꯁꯤꯡꯅ ꯄꯣꯠꯆꯩꯒꯤ ꯃꯃꯜ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯌꯣꯟꯗꯅꯕꯁꯨ ꯈꯪꯍꯜꯂꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯌꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯄꯣꯠꯆꯩ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯌꯣꯟꯁꯤꯜꯂꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯂꯩ ꯃꯁꯤꯅ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯁꯥꯗ ꯂꯩꯅꯥ ꯀꯌꯥ ꯄꯣꯛꯍꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯤ ꯃꯗꯨꯅ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅꯁꯨ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯁꯤ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯌꯨ ꯀꯔꯕꯥꯔ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯅ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨꯁꯨ ꯂꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯕꯛ ꯂꯧꯈꯠꯇꯨꯅ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯄꯤꯌꯨ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯔꯨꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯣ ꯆꯠꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯊꯕꯛꯅ ꯎꯠꯄꯤꯌꯨ PPCMꯅ ꯄꯣꯠꯆꯩꯒꯤ ꯃꯃꯜ ꯍꯦꯟꯅ ꯌꯣꯜꯂꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯃ ꯀꯩꯊꯦꯜꯁꯤꯡꯗ ꯆꯠꯂꯒꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯅꯕꯁꯨ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯖꯔꯛꯂꯤ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯪꯂꯥ ꯄꯥꯎꯗ ꯐꯣꯡꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯈꯔ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯑꯐꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯕ ꯃꯔꯨ ꯃꯔꯥꯡ ꯄꯤꯅꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯒꯅꯤ ꯂꯦꯠꯄꯥꯎ Horticulture and Soil Conservation Minister Letpao Hakif Naikre Singi lam da poppy pami thab mang tharaklaba singi lam sing horticulture loisang na kanmangam gani wapa masinga si sanjin thong da Horticulture and Soil Conservation gi office da pangthokpa MYDIS ki makhat lawmi singda vegetable gi maru marang yenthokpa gi thoram da mangna phongdokhibani mangna makha taraduna horticulture loisang si miyoibena hingbada sangdaba yadraba loisang amani Department asina piriba maru marang sing lawmi singna thawai yauna chinjak puthokpa sangi lawmi singna afaba chinjak puthoktrabadi miyoibena Hakchang phataba amadi laina tilna kaya pulakpa yai lawmi singna matam chana afaba chinjak puthoknaba matamga chanaba maru marang pinaba lenga asina paikhalagani hana satnaramadagi hongdoktuna anauba awon bama puraknaba honagani masida staff singna thawai yauna thamoi singna thabak tawba mathoktai lawmi singna afaba chinjak puthoknaba honabiyu haiki ngasigi maru marang sing yenthokpagi thoramda Mission for Integrated Development Horticulture gi Director Devadatta Sharmana phongdokhibada ngasi lawmi sing yenthokliba lawmi sanipanda lam acre sanipanda thanaba maru marang sing yenthokpani amasu mamangda ahanba oina lawmi lising amaga sani da yenthokhrabani adubu punna amukta piba ngamkhidabani sel thumgi awaba mayoknaba MIDIS asi Central Scheme ni haribi scheme asi sada maudra puthokpa state na sada tara puthokpana center na matam sana sel thadoraktaba madi State Finance Department panduna leibna lawmi sing matam sana maru marang piba ngamde ngasi pizariba maru marang sing asi lawmi singi matam hen khragani ge haiduna lol purga puthokchabani adubu lenga asina thawai yauna hotnabiduna matungna matam sana maru marang sing pina bo hotna jagani haikhenasu pawksna palakli Maka satharakpa oina paunin khol pausi da phongba pau khrana bari sarmana lusingba khutpu amana thangjing singsang tha sigi taraga mari da khulai matik sana pairaga sangsilaktuna khunja singbu aki khang pokalamle Koki Ship Association Tree Plantation Drive ki mingda Bharatiya Janata Yuva Morcha BJYM ki President bari sarmana lusingba khutpu amana thangjing singsang tha sigi taraga mari da khulai matik sana pairaga sangsilaktuna Khunja singbo aki khang pokalamle haina Koki Ship Association Chuchampurna phongdorakpaga loinana akan mamona kandem torakli malemda khwaidigi chawba political party amagi youth wing gi lusingba mana asiguma mathong huktaba thawong si chatharakpa si lebak thibani haukiba mikhalda achauba manglang namak loinana Koki singna BJP bu angama thakta sawat khibani sothaduna leiriba singi lam singbu manaba thakta
pubirakani haina asauba thajaba thamlubani adubu yuba morsana kanglupki sarangnaba thowanaba tanatana kanglup masil nungsinadana thawong satharakpasi akan mamongda yaningdaba phungdurakli asigumlaba BJYM gi mathong huktaba thawong sina maram oiraga lisang sina laminaraglaba kanglupsingi marakta nungainadana thawongum si amadi miyoibigi lisatki wangbada satharakpa manba thawong asida sienabasing maralgi matungina mari lenabasingna athubada sairak piyu haina KSA Susampurna Thadorakpa Sirol Amanasu appeal tarakli Maka satharakpoina manaba news service the form maruiba pau kharagamuk mayamna thamjage Drug the Lasuraba Singu Mausagi Punchita Puraknaba Langaki Ehenma Miyeng Sangba Ude Manipurgi CM na Lamdamashida Mayaka Chinja Kayabu Marufuna Mutanabegi Pandamda BJP na Lusing Malengasina Ngamzabida Honaduna Draki Mayukta Lalzan Kasang Chili Serasida Malemgi asawa problem ama oiriba substance use disorder SUD na narab lamdam sigi na oiriba kayabusu kanbibigi thoram kya pakhat patangai fadaba leire lamdam sigi mafam kharadadi irai laina drug laisuraba singi sakta pham oirabasu state asigi authority singna miyeng sangwidaba haibasi war on drug haina sathariba lenga ki khongjang asi kayam yamna mai pakadagi haibasini Matam kyadagi laiduna laklaba Imphal gi akoibada substance user singna laina drug phangpham oiriba mafam singa sida nungti gi iphong phongna drug sasinduna lairiba miyoi singa si lengangna rehabilit tawpham thoktabara war on drug haiduna lengangna kanna lawnaragasu lamdamasigi mafam khrada iphong phongna drug phangduna drug na suolaba miyoi singna drug saduna lairabadi war on drug ki wan thokta akaiba laitabara Maramasina Langaki Mari Lenaba authority na ahen mamiyeng sangwiduna drug the Laisuraba Singasibu sum Toknaba Madia Siguma Miyoi Singasi Hengalaktanaba Honapam Toktabara Hainasu Pauxi Sina Makatanasu Palakli Atopa Paumadana Langang na MOU Tona Riva Postscribe KCP Taimanganba Group ki Chairman Fare Bisnupur District Police ki CDO Timama Nangang Numidang Pung Taramathurum Tabada Moirang Lamkhai Sisipur parking area da Numui Masa Pipe Masa Kangdaba underground gi miyoi singna dukan singda ki halle haiba pau phangwadigi senior district police officer singi lamjing lamtak makada mafamdura sangsindura thijinki thijinbadura masana masabu howizam Dilip Elias Dilip Kumar Elias Taibangan basai ni fugumapan apok palekhidrab high school jababu Bisnupur ward number 11 housingna Langol Lai Manai de leiba duga akhom Birendra sai yangkai gumde apokpa akhom lukhoi phoijing makha lekai de leibani haiba masak takjaba ani asi thamna pokpi Lai Harapum area digi phaki makhoi digi point 32 gi bor pistol amaga konana kapthok triba point 32 gi maru taret yawba magazine ama phangki Makatana Haidok Sarakpada Howizam Delibasi Proscribe KCP Taibangan Group ki Chairman Duga Housing Langaka MOU gi Makada Laibani Haidi Parabasing si Makoidigi Pangba Polam Singaluina Makatana Logi Tabak Loukhatkhre Moirang Police Sinakre Haidi Hana Paushna Sufungdorakli Makasa Tarakoi Nangasi State Sigodiba COVID-19 update Mamda Tamzage Ngasi Godiba positivity rate 0.0% Haibading asisu state asida miyoi amata COVID-19 positive oikide haibsini ngasi miyoi amata COVID-19 positive oikibigi report lakte loina miyoi amata COVID-19 positive oiduna laikidabagi claim lakte aduga apun boina ngasi COVID test tokiba miyoi masingna samaga kuntraga marini haina sungasigi status update on COVID-19 su report tawri Loisilakpoina tendakpa paungtanga mayamna thamjaramgi amzugi paumi ahum imungi miyoi ahumda medical financial assistance gi senpham kosinakre hari All Manipur Working Journalists Unions amzugi Trust ama oiriba paumi Welfare Foundation PWF na amzugi Bonafide member oiriba paumi mari amadi paumi anigi apokpi amadi masagi analenga mari leinana selgi tengbang asi Manipur Press Club ta amzugi president oibitana tana PWF ki chairman oiriba wangkhemsa semjaina khusinakre tengbang senpam khusinabagi thoramadu PWF ki trusting su sargaki medical financial assistance gi senpam khusinakraba paumi singadudi pandam pauksi gi paumi sinam penki devi gi apokpi Nabagi lupa lising hundra Imphal Free Press ki paumi baby sirin gi anabagi lupa lising kuntraga manga amzugi ex member ningom norend lupa lising taraga manga paunin khol pauksi gi paumi
Lauksigam James Singhagi Apokpi Nabigi Lupalising Kuntra, Pona Pampauxigi Paumi, Paunam Robert Singhagi Masanupa Nabigi Lupalising Nifu, Sanaleba Pauxigi Housing Nadun Ladiba, Paumi Razian Kumuksamda, Lupalising Maudrani Hansu, Pauxna Makatana Fondorakli. Adu Hausiku in the Miam Paux Matanga Solution Jarage, Amasum Patosa give the Swiki Plan Kivakia Yarosimam Pigani. Amasumata matam gi oba maru bi pauxing sumiam de lepalaitan update pizara kahani su channel sigi make digi myam yam famna thamjari and thank you.